Sanibona niwengane zakwethu ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinde kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu mngabe uqala-ke ungena kule channel ngicebunezele usubscribe usevumbuke kwiTS Galaxy-ke oxoshelwe-ke ukugoloza kwiChiefs umdlali wasemuva osemncane obedlala eqenjini leDStv Diski challenge kwiChiefs uPuso Dithejane usethole ithuba elisha kwiTS Galaxy. Lokhu-ke kulandela ukuthi-ke lo mfana-ke oneminyaka engu-19-ke nozakwabo ababili bakhonjwe indlela-ke kwiChiefs. Kanti-ke kuvela ukuthi-ke lokhu kungenxa yokungasiphathi kahle-ke kwabo. Kuthiwa-ke bagoloza laphana kuba ngabafanyana-ke abaqoqa amabhola-ke emdlalweni njengoba bezibona-ke laphana sebefanele-ke ukudlala eqenjini-ke elikhulu. Akumthathanga-ke isikhathi esitheni-ke uDithejane-ke ukuba-ke athole ikhaya elisha la ezodlala khona-ke eqenjini elikhulu-ke njengoba-ke esesayinwe iTS Galaxy. Sinenjabulo-ke kumemezela-ke ukuthi sesayinise-ke uPuso Dithejane ubedlala-ke eqenjini leDStv Diski challenge-ke kwiChiefs. Siyakwamukela-ke ekhaya lapho-ke elisha-ke le-Young Rocket. Sifunde kanje-ke statement-ke saliqembu-ke esiname-ke laphana ezinkundleni-ke zokuxhumana. Kuvela ukuthi-ke imsayina nje iTS Galaxy-ke belizimbange nazo bezimfuna-ke lo mfana kuyisekhukhune United, Mamelodi Sundowns-ke kanye neSuperSport United. Yize-ke bengakaze-ke edlala eqenjini-ke elikhulu-ke kwiChiefs. Uqagulwa-ke ukuthi-ke unekusasa elihle-ke njengoba-ke elivezile-ke ikhona lakhe-ke kwiDStv Diski challenge. iTS Galaxy-ke iyaziwa-ke laphana ngesibindi sayo-ke sokunikeza abadlali abasebancane ithuba futhi ayibavimbi-ke uma-ke kuvela ithuba-ke lokudlulela phambili. Kuyimanje-ke aphelelo tete kweneminyaka engu-20 usedlala laphana kwi-Livingstone-ke eScotland-ke kulandela-ke ukunikwa ithuba-ke kwiTS Galaxy ngesizini edlule. Wengaze ukuthi ngafisa-ke ukuzombona ukuthi ngabe kwiChiefs-ke yathatha-ke isinqumo-ke esihle esokujezisa-ke labafana-ke ngokubatetela. Ake ngizombona wakho laphana phansi kuma-comment section. Mina sengiphuma njalo-ke ngiyintatheli yebhola yaku-YouTube.